جناوند نوچان یا رادیو دنگ گلدن باش کودرن هجا ایرو هفته جتمه 2024 دوشم لبروکسل ساعت 13 لآمده 14 کودرن هجا نوچه نواروش پیشکش بکن لپیشی چسن نوچه پلیج کمپلو ناو تیویره دو روزمان کوردیناسیون کجکی درباره کمپلیده داخوینیک دا هفسروکی کنسر برا کجکی جمیل بایک به بونه سالوگرا کمپلیج آن فراغ بی پیشنگارا گان رازاد گربت لرسوز ده سالوگرا شهادت خداته ببیرانم کمک روزنامه‌وان لسر بانگا روزنه لباشو کردستان با پارتین سیاسی و سازی روزنامه‌وان را هفته ندیکن كومبلا كل سر ريبرتي هاتا كرن لسر إرادة جلان بو لسر فكر وفلسفة ديمقراطي آزادي كسيات آزاد ومروف آزاد وطيبات لسر جنيبا بله امی هلبت دوی بلتنا خود جای که برفره بدن کمپل ناو نتوی کو دیگه و سالوگر خواه 26 لپیشین نوچه کود دستی مدیم بواره پار بکن ماسیمو دلام دبیجه کلینتون لمن گریا و گوت اوجلا بدن ترکیه ماسیمو دلما کود دما کمپل ناو نتوی ده سرک وزیر ایتالیه بو جمعی هابری را آخوی دالما ده حفنا خود قالا خالکی گرین کر دالما دیار کر کو سرک کماروی دمه امریکای بیل کلینتون لوی گریه و اجرا گوتیه کو ریبر آپو بدن ترکیه ماسیمو دالما ده حفنا خود باکش آسر رستا ریبر آپو یا ده چرسری پرسا کردشی وها که حفنا خود بداوی کرد دوی ریبری پکی که ریبری پکی که عبدالله جلان پشتی 25 سالن کدی گردیگه هیده وره بردان هلکه کجی دبیجه تجدید کریزه لرشلات ناوین دائمی کریه کوردیناسیون کمالجن کردستان کجی که با بنیاد سالوگر کمپل نه جوتمه یا لهمبری ربراپو داخوینه کدا کجی که دبیجه به دیلگرتنا ربراپو کریزه لرشلات ناوین دائمی کرن و ها دوام کرد کریز اساسی امروزی کریزه فکریه ربارتی به وحشمندی و برپسری دیروکی پنگاوا شرجگیری مزن گاواوید و پارادایما نتوی دموکراتیک آوا کرد اف پارادایما بنگا پاراسن اکولوژیک آزادی جنه و جواکانه ربارتی اما خودی واته که گردونی ایرو همو رامانگر فیلسوف سیاستمدار اکولوژیست و جنین جهانه و دزانو به وحشمندیش با آزادی فیزیکی ربارتی آمد خبتن پنگاوا جره براپور آزادی جه پرسا کرد را چرسری سیاسی دوساندست بکر گلیم باوی که بهیس خودی لیدرکت هر دچه برفره دبه لهینا سیستما ایمراری نهات یلوشاندنش بو ویجه چلاکی تیرکر نینن دوی هر کس به طایبت جن و جوان بدروشما بجن جان آزادی چالاکین هین بری خستین و برفره بکن لازمه مج سمینر و چالاکی خواندن ورن برفره کرن چالاکین گرسی زیرتر بن و بینمازن کرن پیوست مدیا کورت نویسکار و جناموان هنرمندن کورت لسر بنگی آزادی فیزیکی براپو کار بکن و رای گشتی رونی بکن دسری دجنه کورت لازمه گله کورت خدمت کوپده که جاکی په محب آخر کرده که خط خیانت دشفره بکن هک پدکن نبه نه پیکان دولت دیریشن داگیری گاوکتنی جباویشه که که گوت ریبرتی شر مزند ده اما به همو هزا خو فدکاری اپویش بو ریبرتی آزاد تکوشنه بکن و دازانه کل رشلات ناوین چرا سری همو پرسکری کن جواکی با آزادی ریبرا پو وگری داییه ولی جمیل بایوگیش دبیجه برای پول دیجی کمپل برخوادانه که دیرو که دمشنه جه سالوگره کمپل ناو نتیوی نهجوت میره دو روزمان کمپلو که به دست هز ناو نتیوی پیکات 26 سال پیخواته هیله افسرو که کنسر برای که جکی به بونه سالوگره کمپل برسب دا پرسین آجانسا فراتی آنفه جمیل بایگ دازانی کو ریبرا پول دیجی کمپل برخوادانه که دیرو که دمشنه لازمه هر کس دیجی کمپل و تجدید راوسته تکوشنه دموکراسی و آزادی بلند که اما هربت ده وشان پیش دیجی جهه که برفره بدن نرخانه جمیل بایگ کمپل ناو نتوی 26 سال هاتمشاندن نام دکوین سالوگرا کمپلو سالا 27 شخصی ربر آپودا بو گلی روزاتی ناوین بو انسانیت
براستی ظلم که مزن هات پیش خستن اگر که نزدیک بینی وانا مری بو کردا واش فهم نکه مری نکانه komploy nav netevi vav tecdide mutlak ki na demeşandın meri nikane baş vermek. Temeli veya asas de civina Kahire da hat peşkıstın. De civine Kahire de ser rojlatı navin siyasetlik hat meşandın. Geli Kürt inkar kırın. Gotun geli Kürt artık nine. Belki beri hebi. Fakat de siyaseti rojlatı navin da de siyaseti sistemi kapitalist modernitede artık ciye kurda nine. Devleti Türkiye kanunu kırkırına ser kurda. Türkiye bu kurda tek kanunu kaya. Çiye kanuna tamamı iki beserdaslatı lazıma kırkırına kurda asas var gibi. Eğer ki AKP, MHP hanne serdaslatı ki daslatı da dehelin bu ki av kırkırına kur tamam bikin hanin serdaslatı. Tek destura ha bu kurda serbiyasız ya. Ve jî dimeşin. Ve da jî ısrar dikin ki bikanın encam var. Var rastiya devleti Türkiye. Devleti Türkiye vakta ki komployu navne tevhat peşkıstin vaya xara fırsat kut az dikanım ve fırsatta fayda bibinim. Av kırkını kılsar kurda az dimeşinim adikanım berdevam bikim. Kanuni Gladio 26 salın li İmralı demeşandı. Bi civini Kahire li dervay hukuk hıştı. Nihar rebe rapo li İmralı li şartı pır zor zahmetla li nav imkansıya da li diji ve sisteme sekini. Yani diji Gladio, sistemi Gladio berxadan ki diroki peşkız. Nırxı geli Kürt nırxı insaniyete paraz temsil kir. Konseyi Avrupa 10 sal derbaz bin servetçi karar varına gir. Na sazi Avrupa civin çekir. Dibe civine da işte sağlık dike vakittan devleti Türkiye. Bu çi karar varına girdi. Bu çi 10 sala av Konseyi Avrupa li ser kararı xa nesekin. Çünkü devleti Türkiye li diji rebe rapu peyke li diji Kürdi azad kararı var gitti bir av karara hastı bir pratik. Bu karar servi asasi bir av Konsey Avrupa sazi ki gredayı vana av kararı Türkiye bu hassas var. Fakat bu ki rebe rapu hay derketin çevi. Peki dosti peki tekoşin kırın. Av heviye ki Avrupa devleti Türkiye hevi dikir pek nahat. Tasfiye peki kırkına kurt tamam ne bir dengavün mecbur man ki cari ki dike ser ve kare nikaş. İro rebe rapo nırxı insaniyete xayder dikevil, demokrasi, azadiye, sosyalizme xayder dikevil. Bu ve av vatana lazım el rebe rapo xayder kevil. Kaderi xav rebe rapo bikin yek diji, komplo diji tecrüte bisekinin o şerri demokrasi, azadiye bilim bikin. Bu ki fiziki rebe rapo azad bibi tekoşine lazıma bilim bikin. Beli parêzerê rêbera Emran Emekçî jî dibêje rihanda heqûqiya komployê ji demborê re dihêlin. Ji parêzerên rêbera Emran Emekçî têkîler salvegera 26 komploya axivî. Emran Emekçî got salên notî di heman demê de têkçûna reel sosyalîzmê wiha dewam kir. Rêzdar Abdullah Öcalan teoriya çemberê ve got û destnîşan kir ku dewletên rûşlatan avîn û cîhanê bi hezarê salin Kurdan ji xwe re kirine piyon. Lê nikarin tehemûla Kurdên xwedî îradê azad bikin. Bi rêber Abdullah Öcalan re hevsengê li rûşlatan avîn guherîn tevgera ku ew jê re pêşengê dike li rûşlatan avîn pêşketinekî mezin nîşanda. Li dijî projeya rûşlatan avîna demokratîk a Abdullah Öcalan projeya rûşlatan avîn a mezin a Amerîka hebû. Xwestin Abdullah Öcalan bikişinin vê proje lê wî bi helbesta xwe ya prensîp bersiv da got ez şervanê azadiyê me ez nikarim bibim şervanên tu kesî piştî wê suikast û komplokirin pratikê. Emran Emekçî dazanî ku rêbera bawekê deş hiqûqî radesî Tirkiyeyê kirin wiha got. Amerika hiqûqa gerdûnî û mafê mirovan bin pêkir. Ewropa jî حقوق خو مافی مروان به پیکرن دادگاه مافی مروان اروپای کمپلو نخوماند و بریارکی سیاسی دا در زندان عبدالله جلان جی سیاسی بو میزانسنکی تئاترال بو تجدید کاو بگاف
گران کرن گرتگاه ایمرالی جی پارچیک جی کمپلیه امران امکچی دازنی کو دما بره برا پر هفدیتن کرنه ری برا پو گوتیا پرگاله ایمرالی بسی لنگانه Amerika, Avrupa ve Türkiye uğa devam kir. Komplo bir sistem modernite demokratik ako Abdullah Öcalan ile İmralı'ya peşkız bağvaki teorik hatiye poçkirin. Lerahan da hukukiya komploji jiden buraya dehilin. Nxwazin Rezal Abdullah Öcalan ve taktiki jiroje ve derxin bedin jibirkirin u lideme bela bikin. Ama bi hassasiyeti jiroje ve dernaxin. Dijiber ku İmralı tewatiyat رزگاریا محمویان واتیا و نتن رزگاریا کردان رزگاریا دار و دوی و آویه خودی درکتنا ل عبدالله جلانجی خودی درکتنا ل آزادی و دموکراسیه بلگو در نجاه البته مجهه که برفره بدن چالکین لدیجی کمپله لبلم نها برای خوب دن هرمین پار اسلامه دیه هپه که ناسنامه سی شیدان اشکره که رو گوت امی هر تم خودی لبیرانی نهورین خود در کبن ناوند راگاندن هپه که بداخوانی که شید شورش رزگار و نوال ببیرانی و گوت ده 7 جود ماه 2019 دل هرمین پار اسلامه دیه ده ایریشن دجمنده سی اولین ما شهید بون ناوند گوت گریلا شورش رزگار و نوال حتی نفس خواه داوی بویره که بسکنه که اصیل لهنگی و فدایتی آبوی لدیجی دجمه شارکرن هر سی شی جی به هفریتیا خواه خورد بسکن خواه جختا پکی که و پاشکی تاویس ندان جی هر دمه جبو تهلانی نطولا هفرین خواه شهید تکوشین کرن هپکی جمالبات شهیدان و گله کرتر سرسقی خواست ناسام شهیدان جی اشکره کر دوریم چوبان بناس ناف شورش سمسور لسمسر اجدایک بو ناو دایک زلها ناب باب محمود هفته جوت ماه 2019 لهرم پاراسنامه دی شهید بو حالوک باش بناس ناف رزگار نوحات لیل هشتایک بو ناو دایک امینه ناو باب ابراهیم هشته جوت ماه 2019 لهرم پاراسنامه دی شهید بو گلستان شمس بناس ناف نوال روبار لما کوش دایک بو ناو دایک خزان ناو باب اسماعیل هفته جوت ماه 2019 لهرم پاراسنامه دی شهید بو گریلا شورش لسمسر دنوا مالباتک ولات پرزش دایک بو هینا د بچوکاهی خود تفگر آزادیا کردناس کرد دمازانینگه تخوان پیشنگیش جوانن ولات پاریز را کرد 2015 تبلی برخوادان کوبانی بو پاشجی بر خوادا ناواره فین گریلا شورش وکی جنکی آزاد لهر قاده برخوادنی تکوشین کرد وکی گریلا که ایجا ساری یا سرکتی ده هفته جود ماه 2019 ده ترمیم پاراسنامه دیا دیریشا دجمنده شهید بو گریلا رزگارشی لئیلهل نوا مالباته که ولات پاریز جتایک بو و دردوره که ولات پاریز جمازم بو مالباته ویش نسیبی نیا و کوچی ایلهی کرنه ده دما کوزانیگه تخوان تبلی کارن جوانان بو تیگرتن و پشتی هات بردان 2012 تبلی نواره فین گریلا بو پشتی پرورده شروان نو لگل قادم برخوادنی تکوشین کرد لهرم آزابی دست به تکوشنی کرد و دهشت جوت ماه 2019 ده لهرم پاراسنامه دی شهید بو گریلا نوالجی لباجر ما کوی روشلات کردستان اجدایی بو بحثین کردیتی مزم بو جره برتی و فلسفه تفگر آزادیا کرد بو باندور بو پشتی کچ خالاوه سیدار آنگو شیرین شمس 2019 لشمزینانه دی چالکی قرق قلا هارون ده شهید به 2013 برای خود ده چیه پشتی پرورده شهروان نو لهر قاده تکوشنی کاری که مزن دکه لبرخواد ده و که گریلا که ویرک و پیشنگ آپکی که و پاشکی برولا که مزن راده به هفته جود ماه 2019 دیریشا دجمنده شهید بو دیرو که دو پده نحوینم از زک بزک آزادیه شنو بیکیتی جنان آزادی بسو گرد با از زاینم دیرو که دو پده نحوینم از زک بزک آزادیه شنو به ولدینه البرینم از زاینم بیراده جنا ازیدی امید جمید تک بیم از زک بزک آزادیه بله جیوینا گلده بانکا تبلیبونا لپنگا و آزادی هاتکرین ده چارچوه جربه راپور آزادی جی پرسا کرد را چارسری جیوینا گل پیکاتن لالمانی باجر هیل بورنه جیوینا گل چه بو افسروکا کنگره جواکن دموکراتیکا کردستانیین اوروپا که جدیک اوروپا زبیده زمرد آخوی وحاگود کمپلان ابنتی ده جربه راپور ده جی گل کرد او آزادی کرده کرد به فلسفه ربه راپور زندی بو ایرو لچار هیلین جهانی بدو سین خو ولی سرپیانه چلو چار مهن تو آگای جربه راپور نای گرتن بیش کاندلان تجدید و آزادی ربرتی کرد نکارن آزاد
bibin. Ez bank herkesi dikin bixortî tevlî çalakiyên li Avrupayê bibin. Li Swîsra bajarê Zûrihê bi pêşenga Meclisa Jinê a Brîtan li navenda Civaka Kurda Demokratîk civîna gelpêkat. Siyasetmedar Kemal Aktaş axivê got pêngava ji rêbera por azadî ji pirsa Kurd re çareserê siyasî gelekî giring e. Divê em vê pêngavê bigînin serketinê rêber a po azad bikin û planên li ser Kurdistanê jî vala derxin. Li Fransa bajarê Marsilya jî civîna gel çêbû parêzer Ömer Güneş axivê got tejîta li ser Abdullah Öcalan ne tenê pêkanînekî hiqûqî ye pêkanînekî siyasî ya xirkirinê ye divê ji bo azadiyê rêbera po çalakiyên Xurt ên girseyî çêbin. Li Almanya bajarê Nürnberg û Kaselê jî civîn çêbûn siyasetmedar Abdullah Demirbaş Osman Kapan axivîn banga tevlîbûna çalakînê dijî komploê kirin. Bele Joana ji li Şengalê komplo navnetewî şermezar kirin li Şengalê bi pêşengê rêveberiya Xwesej bû protestokirina komplo navnetewî çalakiyê komvedanê destpêkirî û sê rojan dewam bike. Çalakî li baxçê serokatiya li geliyê Kersê pêk tê. Roja duyemîn de yekîtiya ciwanên Êzîdxanê û yekîtiya jinên ciwan ên Şingalê serdana kon kirin. Daxwîniyê xwedan balkişan li ser komplo navnetewî Cûtmê û armancên wê berxwedana gelê Kurd nexwasin berxwedana rêbera po ya 26 salî li İmraliyê pêk tê. Li geleka ciwanan li ser navê Civaka Ereb ji endamên Meclisa Gel Xelîl Ereb û Bulut Ereb axivîn balkişandin ser peymana nehê cûtmeya navbera Iraq, Tirkiye û pedekî wiha gotin. Peymana nehê cûtmê bi armanca tinekîna sîstema netewê demokratîk a rêbera po bû ji ber vê jî di roja destpêkirina komplo nav netewî li ser rêbertiyê de hate îmzekirin. Em teqez dikin ji bo ev peyman vala derkeve em ê heta dawî bi gelê êzîdî re bin. Li ser navê yekîtiya ciwanên Êzîdxanê hemû Şengalê ji axivî wiha got. Dema rêbertî dîl hate girtin wan hesab kirin ku êdî her tişt xilas bû lê rêbera po îmralê kire cihê berxwedanê û qet dest ji parastina mirovahiyê berneda. Paradîma rêbertî danî pêşiya me li hemberî sîstema kapitalîst alternatîf e. Rêbera po hêviya bindestana hêviya jin û ciwanan e. Divê em hemû ji bo azadiyê fîzîkî ya rêbera po seferber bin û em herkê jiyana xwe bi rêbertiyê re bijîn û ji bo azadî rêbera po jî di nava têkoşinê de bin ji bo avakirina projeyê netewê demokratîk pêwîst e em parêzinameyê rêbertî bixwînin. Di çalakiyê de daxwînî hate dayîn û li ser nehê cûtmeyê jî sînevîsyonê hate pêşandin. Ez navê heyvê de komplo ser rêbera po komployekî ne tenê san dikare bêje komplo ser rêbera po de hat. Belê xwebûnê jî bi manşeta komplo ne rojeke pêvajiyeke hate weşandin. Hejmara 251 a rojnameya xwebûniya heftane bi boniya salvegera komplo ne cûtmeya li dijî rêbera po hate weşandin gelek mijarên girîng derketin pêş. Parêzer û parêzvanê mafê mirovan Mahmûd Şakar pêvajiya destpêka komplo hetanha geşidanên li İmralê nirxan. Diyar kir ku rêbera po bi sekina xwe komplo vala derxist berxwedana herî mezina rêbera po jî xeta modernîtê demokratîk e. Rojnameyê di Ropela jinê de jî balkişan ser nehê cûtmê roja rojnamevanên jin û girîngiya rojê. Nivîskar rojnamevan Rozametîna dibêje heftê cûtmê roja rojnamevanên jina Kurd xwedî taybetmendî dîrûkiya û vê dibêje. Ev roj tê watê xwedî derketina leket û mîratê rojnamegerên jinên ku di riya têkoşîna ji bo azadî de jiyana xwe ji dest dane. Rojnamê di Ropelên din de jî balkişan ser hilbijartina li Başûra Kurdistanê rewşa girtiyan û polîtikan girtîgehan. Roja rojnamegerên jinên Kurd ji gurbet elî heta Gulistan û Hêro di ser şehadeta pêşenga rojnamegeriya jinên Kurd yekem edîtora jin a Kurd gurbet elî Ersûz re 27 sal derbas dibin. Ev roj bûye sembola berxwedana jinan a di têkoşîna çapameniyê azad û her sal di heftê cûtmeyê de weke roja rojnamevanên jinên Kurd tê pîroz kirin. Ev mîratê wêrek ji gurbet elî Ersûz heta Gulistan Tara û Hêrû Bahadîn dirêj dibe tevî berdelên giran jî roj bi roj mezintir dibe. Rojnamevanên jin ên Kurd diyar kirin ku ew her sal di vê roja taybet de li ser şûpa heqîqetê li mîratê gurbet elî Ersûz xwedî derdikevin û dulsûziya xwe jî tînin ziman. Jinê rojnamevan gotina gurbet elî ku digot mixabin rojek û trajediyekê ku em Kurd dijîn heye ew jî weke birînekê ku em nikarin bikevînin heye ev jî xıyaneta navxweyiye bi bîranên wiha gotin. Îro jî em dibînin ku pedeke bi hevkariyê dewleta Tirk re ew birîna nayekevandin Kurd kiriye. Divê em rojnamevanên jinên Kurd di riya gurbet elî û hemû şehîdên çapamenî azad de têkoşîna heqîqetê bimeşînin mîratê ku li pey xwe hiştine hilgirin û mezin bikin. Belê yerêjî jî roja rojnamevaniya jinên Kurd pîroz kir yekîtiya ragihandina jin yerêjî bo boniya roja rojnamevanên jinên Kurd a ku di heftê cûtmê de hatiye avakirin daxwanik de wiha got. Rojnamevanên jinên Kurd encama berxwedan berdêla rastiya jiyana tevayî jin û gelê Kurd ava bû. Rojnamegerê jinê bi fikir û zîkirekî bihêz û di xeta ragihandina jina Kurd de bihêz bû. Jinê rojnamevan li dijî êrişên faşîst bi canfedê kar dikin lehemberî şimendiya ragihandina Merî Dewletê lehemberî berûvajekirina rastiya jin civakê li hemberî dagirkerî û
تقريركرني راگهاندنا آزاد دکن راگهاندنا جنرال کورد لسر خط آزاد جی گروبت اللي حتى ناگیان و گلستانان بته کشنکی بین نابر و بردلین گران گها قونا ایرو یعنی جی گود روزنامه‌وان جن اشکره کرن و راگهاندنا راستیا هویت دولت ترک لسر کردستان وکی ارکی دیروکی دیتن جبو شورش و زان ساجنه لجیهان بلا ببه بدیمن لکولین و دانه هونگرینگ پیش خستن لسر وی بنگی امجاره کدن پیشنگ خطر آگان آزاد و شورشگر تفگر آزادی اجنه گربت لی حقیقت وانا زان ساجنولوژی ناگیان آکارسل و گلستان تارا همو شهیدن جوتمه و شهیدن راگان آزاد ببیرتین امجاره کدن ببریارداری دبیجن دوی همو ایریش و زختین هزین دستلادر و میر دولت امه سبارو جان بسرکتنه تاجدار بکن بله شانده روزنامه‌وان جبو گلستان تارا و هیرو بهادین در باسی سلیمانی با کمک روزنامه‌وان لسر بانگا روزنه آنگو روزنامه‌وان جنه کردستان و انسیاتیف روزنامه‌وان کردستان جبو گلستان تارا و هیرو بهادین 23 طبقه دریش هوای دولت ترک دل نافچه 3 صادقه سلیمانی شهید بون ج اروپا چونه سلیمانی شانده روزنامه‌وانان پکته کود ناویده علیجه ماگار اما آدری دلیر آکری هندرین فارش محمد جالا زایی و دوریم آلپ جهدگرن و سی روزان لباجر هفدیت نبکن اف سردان جبارمان جه پیشگیری بروشنامه‌وان دبن گفا ایریچ دولت تاتر دنه بکته دی پایین شانده دداوی سردان دشی لباجر داخونه که بدن شانده روزنامه‌وان دوچون سلیمانی و بوالی سلیمانی را خادن جمع روزنامه‌وان لباشو کردستان و مترسین لسروان خاطر گوتو بشکرن شانده دست نشان کرد که سردان اینوان ای بسازی و رایداران را دی دوام بکن بلن بر خوابدن باشو کردستان روزنامه‌وان دوریم آلپ بمرای کو شانده د جدیگره دوریم دم باشت بخیراتی و شنامج نهوا قوت بجورن دم باش کلک سپاس شما رجی سپاسی کم بله هون جور چون باشو کردستان هلبت ما خاصی کو کاری ما بحث آرمانجا چونا واکر لبله استخوازم جته جب بیسم تو تجد نوا و هیئت دجی خواگرد هستی تچیا تو چاود فکری چه هسپیدی کی و بطیبتی دوان دروجانده چه درکتن پیش روزنامه‌وان این کوه بوان را آخوین چوگوتن بطیبتی جی هفدیتنا و لگل والی سلیمانی چاوا در باز بو بله اولین شخوا وقت تجد نوشا خود جیان زمان ما بست یک جه او بو ابیریشن کلی سر هر دو حوالی مای روزنامه‌وان حوال کلستان و حوال روحات کرن دوم بوی آرمان جب کوم هاتن ایدی اف ایریشن کلی سر روزنامه‌گری سر روزنامه‌وان انتینه کرن تایبت جید لسلیمانی کو به دماداوی پیشکتیه ام وانانی پاش بکن یه سرکم بوالی سلیمانی را هفدیتن کرد دور دجینرین خوامان زمان داخوازن خوامان زمان کو الباجار کی وک سلیمانی کو روزنامه‌گری نکاره آزاد روزنامه‌وان یا قبکه و دور دجی تایبت کو افدم داویجی حواله نشنجی تنه هدف کردن نرازی بونه خوامان زمان پیشی گرتنان وان ایدیشان بشه وازکی چوا دکاره پیکوره مدور دجی آنی زمان سلیمانی کو باجار کی کو لبدری کو هر کس دکاره به ایدی فکری خو بین زمان اما سلیمانی کو بری دسالاجی وگرن یک اندام جنولوژی اول نگیان کسل حتی هدف کرد بله او نهاجی ده روزنامه‌وان پیشنگی راگه هندن آرژانتین هدف کردن وانا کومه بلیف کردن و دخوازی ما او بولجی کوش بو پیشروجی تایبت جی اولهیا روزنامه‌وانان جدا وره کردن روزنامه‌وان دکاربن آزاد فکری قهرمانن که ایراده خلوی داری کارو خوات خو بکن و سلیمانی جی به ارکا خرابه تایبت جی بیجن برپرسن سلیمانی به ارکا خرابن و ایدی پیشیا وان ایریشا وره کردن و روزنامه‌وان نگفا نجی دیری شده در باس ببن وان جی نرینن قانون زمان تایبت جی والی سلیمانی بود کو یعنی اوجی یعنی دوی ویدنکو روزنامه‌وان لسلیمانی گله جرد بن هدفا و گفادنه یعنی جبو پیش روزی وان جی سوزن خدان کو تایبت جی جبو روزنامه‌وانان اولهین وان کو پیک ورن وکی دجی سازیا بیجن روزنامه‌وان چطور رما هفدیتن کرد
به پیشوازی که پر گرم مواندید لبس ویجی بینن زمان خمگینیا کول ورجی هیا تایبت چی که هر دو حوال می روشنامه‌وان خبرکارین چداره بون آنین زمان کول لوی دریجی اوجی نهاد دمک کو ام دبیجن یا دسرهندان جنجیان آزادی ده کو هر دو حوال متینه هدف کردن اب نبی آرمانجه کارو خباتین خواه به دلسوزی لسر شوپاوان حوالا بردوام بکن اب بلیف کرن وکه هیئت مجیانی زمان بری خدای سلیمانیه تا کو ام لگلوان ام بوان ره همو کارو خباتن کو پیش روژه هنجی ام جی وکه سازین کو جدر وی ولات یکشی یا سیوانا جنان روژن و هر وها انسیاتیوا روژنامه‌وان کرد لگلوان ام جی معانی زمان کو ام آماده نه به هر شوازی به حوالین خوی روژنامه‌وان را کارو خباتین پیوستن بکن و بردوام بکن و کارو خباتین کو حوالین ما دو زوانچی اندک ارکه کو همو حوالین ما دبن سر ملیفه اگر پرسیت تنه بنزی بردوام بکن تو هفدیتنه ما گلک بیت بله هفدیتنه تپیک هاتن توین آگاهی بدیم گلک باش ببکناهی و وکدن جی چی پلان پروژه لپیشیوان حوال دوری مزویز جی تخوازم بزن بله هروها ایروژی ام به مترو سنترالا ما هفدیتن شکر سازیه که یا بله یا جبو پاراستنا روژنامه‌وانه مدور دجی آنی زمان کو پاراستنا روژنامه‌وانه چخاسی گرینگه وانجی آنی زمان تایبت چی خالک دوان آنی زمان کو روژنامه‌وان باشور کردستان دبن خطریه کم زندان بشوازن کو گلک سازین کو بدری هاتنا آواکرن آگاهی شاش بلادکن درباره وانده و اف آگاهی جی باندوره کم زندکن تا کو گفل روژنامه‌وان آنورن کرن تا کو ایریشه دسر روژنامه‌وان آنورن پیش کرن پیش خستن وانجی به کارو خبات کی هفش گوتن ام آماده نه تاکو ام بلگیان سروان بیارین کو هات نکرن ام درخن هر وها راپورت سروان درخن تاکو ام د کاربن دوزا کول سر وکرن بشواز کی زلال کرن بکن نهاجی ام لگل روج نیوسنا ام البدرجی ام حوالن روزنامه‌وان را نخاندن خبکن و جن نیوز جن تی وی و هر وها مالباتا هیرو با دینم زیارت بکن گورستان هیرو زیارت بکن یا کو هیرو با دین هاتی وشاتن و جین کو حوال لهات نشید خستن جی ام دم پیشته بنا پلان سازی آمدنه هر وهاجی دروجه بدجی پلان سازی کو سر تنازع دکرن امی وانجی لکوری در فتن وقت امی پیکی دوریم زور سپاس کن هلبت دبیکوان فیزیکنا لگل و بن دلی مج لگل و راستی کارو خواته که هیچان دکن سرکفتن خوازن سلاوی مش حواله را ببیجن جبو آدم باش قوت بی بله کلک سپاس بوجی خبات خوش سپاس کن بله گودارن هجال بعد سمد کلیم پیش دجی سردان روزنامه‌وانان پیامنوان لگل چالاکین لدیجی کمپلی شوار لاگینن نوچه مهری داویجی درباره تکوشنه لهمبری کانین ام بیجگول کردستان تینا آواکرنا لکورتا کاسوری گل لهمبری چکرنا مادن سکنین دبیجن ام آخا خوان نادن و لگوندین گاوگاز کویه آودگیز ارقتین و خروج این سر بنافچه پاسورو آمده لکورتا کوسرینه مترسی هیج بر مادن زراره که مزن ببینن یا جو چکرنا مادن آنگو کانه نرازینه الهمبری و ظلمه داخوینی دان گلکز بشتر بون بادتین gündüz ایجی گونده گاوگاسی دی بیجه قادن متینه طلاق کرن yüksel gültekin آجی گونده کوی ایجی نرازی بو نشان دا و پیامکی گرین دا ببین نوچه جمهادن داویا بلتنا خواه ببین دنا بخیر خوش دادن باشه باو کلمه بخونه خلاص کرنه ایرو هم به اردهانه به 3-4 تجاره و پرا فراتانوی هم قارشینه آیا کمین آده امین
وقتا کو لبرا تشتکی وسا درکوه نکو لبرا وان گنده هانه خروجه تیاقسه کویه هوه دا 53 گنده وان تبی پاسوره و بتونه مزوپوتامیای ته اویا حیا باسرا کرفزیه زرار دبینه جبر وی ام ولات خو جوانا را پیشکش نکن وقتا کو زیر در که و سیانار چون بری عرده آم نامینن بی آما هانه حیا باسرا کرفزیه داره گاز ما دارو بره ما بتونه وی تالان ده اینجا جبر وی ام تجارتا کوچ پراجه ته هم قبول نکن نه ولات خو پاره سیاه لبرا هم ولات خو به پاره چند قرش پره نادن بتونه بگیره حتی موغلایه بگیره حتی شرناقه بتونه بله سر عرده فراتیا آنا آرمان جوان بله عرده و فراتانا اینجا ام گل اولاrak نکو پاسوری گاوگاسی یا هم ببیجن دیار بکری ام بتونه خلق خو را ام نایلن کو اگر بله عرده به فراتان گنده هویدی نوا مدانینن بادکی آنا نوا مدانینن باتمانی نوا مدانینن بانگ عمل وانا کو هونجی ونن لخواه آوا خودر کردن لخواه گاز خودر کردن لخواه چیای خودر کردن برما زیلمش نکه ام ناخوز معدنی بر درخن برج برحارن وی چبرا دخوازم حموجی بین حموجی او که دوزا خواهی در کردن نهیلن